KSA Bokajan District Committee ahin pen dilai pen hanjang langso KSA sa hem an bike rally Kopaman pon. Duar Bagori Lakhaing Koira Trok Constituency VDC Chairman Sar Koirong Phar ahem along ake joy pen is prior missing keron pon. KSA Bokajan District Committee ahin pen dilai pen hanjang langso KSA sa hem an bike rally Kopaman pon. Pini ni phaing koira hini phai konia chiklo ada por phai kep apor malam Dr. Tuliram rong hangkapin khat ateng pen bike rally padopon lo lason si karbi lo charli asong atum patur pipon si KSA Bokajan District Committee ahin pen bike rally dilai pen hanjang langso an CEM Dr. Tuliram rong hang aphan kang thumkar nipon si KSA Bokajan District Committee asai hem an pahum risi CEM Dr. Tuliram rong hang aphan KSA chiripi Pu Thompson Rongpi Bidisor Laichan Ingleng Lapen KSA Bokajan District Maipu Raju Ingleng Desoy Teron Chunbang Lapen Abitung Atum Chelangsi Karbi Poho Pen Archupon Tiri Pimai Pu Thompson Rongpi Perangke Ateng no Kaning Jepon ke Kedam Tang Karbi Anglong Automas Council Duget Season Kangi Along Karbi Anglong Village Down Police Chedon Sar Pen Padupon Popusi Kapang Dak Apot si KSA Pen Ning Kang Sampen si Kang Thum Karne Deng Pon Loposi Ning Jepon Hidipi Pen Hemari Benang Kelangvek Abirta Pai News 24/7 Una technical সমৰ্থন কাৰ্বি তোমালোকৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ অলপ দাম কৰি দিলে মই নিজেও কাৰ্বি ছাত্ৰৰ আপোনাৰ হাতটো অলপ সভাপতিও আছিলে কেন্দ্ৰ কমিটি ময়ো তাতে এছ'চিয়েশ্যন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে আমাৰ সভাপতি তেতিয়া গাঁৱলীয়া কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো তেওঁলোকৰ আন্দোলন হৈ আহিছে কাৰ্বি আংলঙত শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাজনীতিৰ যিটো সমস্যা সেই গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলৰ আন্দোলন কৰি আহিছে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে সেইটো ময়ো সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা তেখেতসকলৰ লগত মই সদায় আলাপ আলোচনা কৰি থাকোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি সদায় তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে জানে তেখেতসকলৰ সহায়িকাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট গুৱাহাটী কামৰূপ আছে 74.1%, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মেট্ৰিক ৰিজাল্ট পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 75.9%লৈকে আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে অকল শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নহয় সকলো সমস্যা কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় সমস্যা তেখেতসকলে সদায় মাত মাতি থাকে গতিকে মই তেখেতসকলৰ লগত যিটো কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া স্থায়ী শান্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বি আংলং বেলেগৰ সমস্যা সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকৰ লগত তেখেতসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই সদায় বিচাৰোঁ আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলঙত বহুত দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ সেইটো হৈছে ৰাজনীতিক সমস্যা এইবিলাকৰ গোটেইখিনি সমস্যা পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে আছোঁ Thank you. Ninitum Karbilo Charlie Asong Bokajan District Committee Cepatir Pipon Pen Hadi Lai Pen Dak Metang Asayam Koreajan Bokajan District Committee Office Long An Nitum Dr. Tulam Ronghang Apan Kangtum Karnido Athe Bangke Nitum 246 Karbilo Autonomous Council Laso Station along Village Pen Town Laso Police Aputat Laso ke pacu ke pa implement pontek laso ke pecun pontek bahasi ni company alangpan karcho pon padolo pen laso dim long la chotkali si pini karbeng long angkang pi along setame kacing thuramu isi pen isi nang klembo mangbom penangan asai ke me teknologi joksi pini malang pan la so asai ni tum dek pon pini laso dim long ni tum Pini lang tu matheng no pentum chuning ring tung bangke karbeng long angkang pi karbeng long rat no an stame
Dr. Turam Hang Phan Ning Kitedoni Ate Alang Kaching Turamu Alang ke claim Dode Sangsisi Alang claim Lo Charlie Amo Sitame Kipaprang Panjia Phan Alang Litum Education Pen Patir Pipon Pen Alang Litum la mission 2025 la so putar selami alang litum outbound bomb siwang bom lon non theklong bangke pininga bangke HSLC results tame itum penana kar ludun la percentage bang penana kar ludun itum lagi theklong prong lo potsi ke wangjiani bangke itum kado we sitame alang phan ning ke dopen alang long sitame cherap cheto do nei pasin tuma he karbilo charle song hen pen puding tum alang sonson ke claim dode sang se ke claim ali dar jongsi itum Duar Bagori Lakhaing Koira Trok Constituency VDC Chairman Sar Koirong Phar Ahemalong Ake Joypen is prior missing Keron Pon. Duar Bagori Lakhaing Koira Trok Constituency Kaparlo Dolamara along Duar Bagori Constituency VDC Chairman Sar Koirong Phar Ahem along is prior missing Keron Ajay Mek Paman Pon. Bangso Keron Pon lake KAC Kachari Abang Phu CEM Dr. Tuliram Ronghang Kiduk Det Arat Aphan Mathasi Ake Joypen Pipa Jirpon Lo Lapen Duar Bagori Lakhaing Kora Trok Constituency MAC Mate Education EM Richard Tok Bisitame Duar Bagori Constituency Aratta Kiduk Det Arat Aphan Mathasi Pinidola Mara Lapen Bagori Diring Kremkro Arat Aphan Bangpharo Isi Sose Aphan Duar Bagori Constituency VDC Chairman Sar Koirong Phar Ahem along Arideng Pen Ake Joypen is prior missing Ake Joypen Kelong Arat Atum Sitame CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Education EM Richard Tok B Lapen VDC Chairman Sar Koirong Phar Aphan Kachurupa Jirpon Lapen Kewang Jilang An Sitame BJP Asorkar Alongsi Dothip Ji Lapen Education EM Richard Tok B Rat Aphan Kanghon Kangjin So Thepik Apot Choropar Piklopusi Rat Atum Kachurupa Jirpon Tangte Perangke Atheng no Kaning Jepon Alam Arju Sinang Phuloni Pen Druba Be Chinthong Pay News 24/7 To pini nang litum labang so mission kado ka vekeron lapen kapre ka sai ke deng bothak nang li thini than tha ini litum jasme pet ke ladak spray machine ron lo so spray machine ke jasme pet ke sa kheti chukle ma tum han sitame so spray machine pen okor sa kheti chat gali kapre kheti ta klemi me barita bab kepati lenceng lok sokojo nahai doai ke ap nahai pen pinangan lo so spray machine ke pinangan kampi lasi so spray machine rongsor kichunam thekhe tumta dupik masu posi kidukila katum han lahai awar sai rap dangi pusi itum kaching hon Karbinglong Tumas Council CEM Sir Dr. Tuliram Ronghang alang li mathalo ase alang li la almost tin han sitame mason spray machine akijoy pen alang li ron pono patumi apor de thorolong rally do aso rally long CM sir amit hangamasi labang surat phan kiron pan chengkang lo lasi alang li ron kanget unidet lo lasi la pini akuni litum dak etum kaching hon local MSC mate EM sa Richard Topi alang li bilip hanang pin khalo la ke doan a hormu rat hanron pon bom ne sini le hanang pin khalo si alang li tame inang energy giding pen tabor I bilip hanang khalo je dual bagri long ni sinang li oji ne nang song EM nom pen kadui singki bom lo so misin munang li te rat han ron ponon sini le pan ka pin khado so teng ben si pini dak rat han ron pon lo bang ando jisa la kado be ini keron pon hai ini keron pon ke do la ai bang harus sibak menit kan keron pon long lo open pinangan cipon lo hai lihat demang ke la cipangrum si gari hum rijak pon asono dulu na bang ke ekdom hu baguri krem kru tu up to hu de 4 degree unfancy dak yem sar jadi tu hanang wan pilo sitame pini dak dolomara part mang pini ron pon lo apen de thor de guri na tho part mang ke pinap kale te pinap di tu ron pon ko masih rap tum tani ngarong pig lo dasme pe ke tum EM sar Richard Tok Biphan akiro pilo akelang li kabor iden pen joksi pini CM sar dem ben chiki che than lo
ada non mat 500 kinang lialu sidami another non 1500 ami sinang lilang masih halat nang lipu te akorong sorpan koron pon tupo